Uyu mureba ni Perezida wa Burkina Faso, Cpatain Ibrahim Traore, asohoka mu ndege mu busanzwe igendwamo n'abayobozi bakomeye b'Uburusiya nka Vladmir Putin. Iki rero ni ikimenyetso simusiga ko Traore no mu busanzwe arinzwe n'ingabo z'Uburusiya mu ibanga rikomeye cyane. Muri iyi video turagaruka ku buryo burindwi bukoreshwa mu gucunga umutekano wa Traore, ubwinshi bugirwamo uruhare n'Uburusiya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akenshi bitajya bigarukaho cyane mu itangazamakuru. Uburyo bwa gatatu n'ubwa gatandatu kuri uru rutonde bwo ntibusanzwe, ndakuraritse. Ariko ubundi impamvu y'ubu burinzi bwose ni iyi. Kurikira iyi nkuru byose urabisobanukirwa muri iyi video. Ni ku mugoroba abantu baragenda bisanzwe mu murwa mukuru wa Gadugu, gusa ariko hari abatagenzwa na kamwe. Aba bagabo bitwaje intwaro bari kwegera ku ngoro ya Perezida Ibrahim Traore, bafite umupango wo gutahana umutwe we cyangwa bakahasiga iyabo. Kuri screen ya Amerika n'abanyaburayi bategereje kumva ko Traore yavuye mu mwuka. Ni mu gihe ibyitso byabo biri muri Côte d'Ivoire ari byo biri gutanga amabwiriza yo kumwivugana. Mu buryo busa n'ubutunguranye ariko aba batahuye batarinjira mu biro bya Traore, maze bararasana karahava. Bamwe bahasiga ubuzima, abandi barapfa. Ibrahim Traore yahungishirizwa mu bwihisho bwo munsi y'ubutaka. Iyi ni inshuro imwe muri 19 amagara yamaze kugirwa amajanja akarokoka. Kuri we umunsi nk'uyu aba ari umunsi usanzwe cyane rwose kuko adatinya gupfa. Inshuro 19 mu myaka itageze kuri 3 ari ku butegetsi, bingana naho hafi buri kwezi haba hapanzwe umugambi mubisha wo kumwivugana. Ni gute mu by'ukuri uyu mugabo kuri ubuhigwa n'ibihugu by'ibihangange nk'uko Faransa na Amerika, igihugu cye kikaba kiri rwagati mu ndiri y'abanzi bacyo nka Côte d'Ivoire, imbere mu gihugu naho hakaba huzuye intagondwa z'abajihadiste? Ni gute abasha kurokoka ubu bwicanyi bwose buba bwapanzwe ku rwego rwa nyuma? Mu by'ukuri iri tsinda rimurinda rifite bushobozi iki? Bakoresha izihe tekinike ku buryo ribasha gukomeza kurinda uyu mugabo kuri ubu ufatwa nk'umucunguzi wa Afurika? Bafite imyitozo ingana iki? Bafite ibihe bikoresho? Muri iyi video tugiye kugaruka ku nkingi fatizo zirindwi cyangwa inzego zirindwi z'umutamenwa zigize ubwirinzi bwa Ibrahim Traore zamushoboje kurokoka urupfu inshuro zirenga 19 zose. Hari n'abamwita umugabo w'ubuzima 19 kubera kurokoka izo nshuro. Urwego rwa gatatu n'urwa gatandatu mu bwirinzi bwa Traore zo zirihariye cyane kandi ushobora kuba utarigeze uzumva na rimwe mu matwi yawe. Ngaho nawe itegereze neza uko aba bakomando barinda Traore bambaye, kuva ku mutwe kuri mask bambaye kugira hasi ku birenge. Turaza kubisobanura neza akantu ku kandi n'icyo bifasha mu kurinda Traore. Kumva amabanga y'imikorere yabo byo ntibisanzwe, ndakuraritse. Icyo usabwa rero ni ukureba iyi video yose kugeza ku musozo ugasobanukirwa. Nyamuneka niba uri mucya kuri iyi channel ntibagirwe gukora subscribe. Muri kumwe na Mr. Buda, muhawe ikaze. Numwe mu bayobozi bato ku mugabane no mwisi muri rusange, kukajya ku butegetsi mu 2022 yari afite imyaka 34 gusa y'amavuko. Ubu buto bwariko yiminwa y'imbunda ntiyahwemye gushaka kubusenya burundu mu gihugu gihoramo umutekano muke kubera abajihadiste, igihugu gihoramo kudeta zidashira cyane ko nawe yagiye hateye kudeta Colonel Sandaogo Damiba. Uyu nawe yari yagiye hateye indi kudeta. Ibituma iki gihugu cya Burkina Faso kiza muri bitanu bya mbere muri Afrika byabereyemo kudeta nyinshi nyuma y'abakoloni. Aha birumvikana ko n'uwateye iyo kudeta yicarana igihunga kandi agiramiwe akeka ko isaha n'isaha yagererwa mu kebo nawe yagereyemo abandi. No kuri Ibrahim Traore rero ibi niko bimeze, kuko kuva yagera ku butegetsi habayeho amagerageza 19 yo kumuhitana. Ayatangajwe n'ayagizwe ubwiru, abakoresheje snipers, bakoresha uburozi, bakoresha ibiturika by'amoko yose, bagerageza b'imbere mu bamurinda, ariko ibi byose bigaragara ko byananiranye. Ubu bwirinzi bwe bw'umutamenwa ni gatiki. Ese wegeze kwishyira mu mwanya y'abari wowe wahawe zira miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda ngo umwivugane ibyo wari gukora? Ibyo simbizi. Icyo nzi ni uko imwe mu nkingi zibanze ku mutekano wa Traore ari ukagaragiwe n'indahemuka. Kugira ngo twumve neza ubushobozi bw'uyu mutwe w'indahemuka urinda Traore, biradusaba gusubira inyuma gato tukareba uko umutekano w'abakuru b'iki gihugu wamwucungwa. Burkina Faso yagiraga ishami rya gisirikare rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu rikitwa Regiment of Presidential Security, RSP mu mpine. Aba babarirwaga ku 1300. Aba rero babaga bafite imyitozo ya gisirikare ihambaye, bakaba batandukanye n'abandi basirikare basanzwe. Kugira igitinyiro muri rubanda no kwivanga muri politike zari zo ndangagaciro zabo.
bakaba barakoze uburinzi bwa Blaise Compaoré mu gihe cy'imyaka myinshi kugera mu 2014 ubwo umwuka mubi watangiraga gututumba muri iki gihugu hakiyongeraho kudeta zo mu 2015 uyu mutwe wagiye wijandikamo. Nibyo byatumye uvanwaho burundu kuko ntibari bakiri abizerwa. Ubundi buri mu perezida wese ugiyeho akishyiriraho uburyo bw'ubwirinzi yumva bumunogeye. Ubwo Traore yateraga kudeta mu 2022 birumvikana ko abarindaga yasimbuye nabo bahise bahinduka. Traore nta gihe yari afite cyo kubaka bundi bushya, ahubwo yatoranyije bamwe mu bamufashije mu gukora kudeta ndetse n'abandi basirikare bo mu mitwe idasanzwe y'ingabo izwi nka Special Force, abagira abarinzi be bihariye. Abawuza babona cyane bambaye bidasanzwe imbere ya Traore bacigatiye n'imbunda nk'uko bakunze kugaragara kenshi ku mashusho. Nubwo amakuru yo mu mbere bari yanga, gusa abakurikiranira hafi bavuga ko nyuma y'uko abafaransa birukanwe muri Burkina Faso habayeho kongera gutoza igisirikare mu buryo bufatika, by'umwihariko itsinda ririnda perezida. Ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi byo binajya kure bikavuga ko Uburusiya ari bwo butanga amabwiriza n'ubujyanama ku buryo buboneye bwo kurinda Traore, kandi ngo nyuma hazajya haziramo n'abandi basirikare b'Abarusiya, hashobora no kuzamo abakomando ba Wagner Group, umutwe kabuhariwe w'abacancuro b'Abarusiya bakaba intagamburuzwa ku rugamba. Aba bose bazajyanwa mu mitwe ya gisirikare ya Burkina Faso itandukanye ngo bajye batangaho imyitozo ikarishye cyane ku ngabo za Burkina Faso, harimo n'umutwe urinda perezida. Birumvikana umwe mu bahanga bakomeye mu by'umutekano bahishuye ko mu ngoro ya perezida hari itsinda ryihariye rishinzwe kurinda ubuzima bwa Traore gusa. Iri tsinda rikaba riyobowe n'umuvandimwe we Innocent Traore. Aba ngo nta muntu n'umwe bizera, yewe n'abasirikare ba Burkina Faso basanzwe babana nabo mu mwiko mudasanzwe. Iri tsinda twavuga ko ari ryo riba hafi cyane ya Ibrahim Traore imbere y'abandi bose, ariko ryo rigakorera mu bwihishi inyuma mu marido ku buryo nta wamenya ibyabo, ndetse nta byinshi kuri bo bijya bishyirwa hanze, ariko ikizwi ni uko rihari kandi rikaba mu b'imbere mu kugira uruhare rukomeye mu buzima bwa Traore. Iri tsinda rero rikaba rifatwa nk'urwego rwa gatatu ku mutekano wa Ibrahim. Reka twisubirire kuri baba bodyguard bacu twabonye barinda Traore. Aba basore b'intarumikwa barinda by'umwihariko umukuru w'igihugu nka Ibrahim Traore si abasirikare basanzwe, ni inyangamugayo z'intoranywa mu zindi nyangamugayo. Babanze gukoreshwa amagerageza menshi kandi agoranye cyane mu bwitonzi bwinshi mbere y'uko batangira uyu murimo. Ubudakemwa buhatse byose kuri bo, bakaba basabwa kubika ibanga iryo ari ryo ryose ryerekeranye n'akazi bakora ko kurinda umukuru w'igihugu. Aba basore b'intarumikwa barinda Traore baba barahawe imyitozo ishoboka yose, yaba ari yindi isaba ko barwana begeranye cyane bakoresha intwaro gakondo nk'ibyuma, cyangwa se kurwanisha pistol usanga bahora banacigatiye, bagatozwa kurwana mu ntambara nyinshi zinyuranye, aho imyitozo ihambaye cyane bayihabwa n'ingabo z'Uburusiya twabigomojeho kare. Ibi byose rero nibyo bibafasha guhora biteguye igihe cyose habayeho gusakirana n'umwanzi. Ibintu bagaragaje neza mu 2024 ubwo abanzi ba Traore bamuteraga ku ngoro bagatangira kuharasanira cyane. Abarinzi ba Ibrahim ariko nabicyo gihe bari maso, maze barasana nabo karahava, bashyira mu bikorwa imyitozo bahawe, birangira baburijemo umupango wo kwivugana shebuja gutyo. Iyi ikaba yari inshuro 18 ababisha bashaka kwivugana Traore, aho bari babanje kwegera ku ngoro ye maze barasana n'abashinzwe kumurinda. Aba barinzi be kandi barangwa no guhugurwa mu by'ubugenzuzi bw'aho bari, surveillance, no kwirinda kugenzurwa bo ubwabo, counter surveillance, yaba ari mu buryo busanzwe cyangwa ubwifashishije ikoranabuhanga rihanitse. Ubu bushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga nabwo babugaragaje kenshi mu gutahura imigambi mibisha y'abanzi, cyane cyane mu mupango simusiga wari wateguriwe muri Côte d'Ivoire muri Mata mu 2025. Aba barinzi bafatanyije n'inzego z'ubutasi n'igisirikare cya Burkina Faso mu gutahura ibitero karundura byari bigamije guteza akaduruvayo mu nzego zinyuranye imbere mu gihugu. Muri ibyo bitero hari hateganijwe no kudurumbanya inzego zitandukanye zirimo n'izimari bifashishije ikoranabuhanga, ariko imigambi yose y'abagizi ba nabi yarabapfubanye kubera ubuhanga n'ubunararibonye bw'aba barinzi bukomeza gutangaza abatari bake, maze Amerika yaburaho imenera ubwo burinzi iti yewe na zahabu za Burkina Faso ziguranwa uburinzi bw'agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi. Aya ni amagambo ya General Langre yatangaje kuri Burkina Faso na Ibrahim Traore nyuma yo kugerageza imipango myinshi yo kumwivugana bikabapfubana. N'ubundi turacyagaruka kuri aba basore barinda Traore bari gutuma amahanga avugishwa amangambure. Kimwe mu bice by'ingenzi cyane mu kurinda umukuru w'igihugu ni igihe ari mu rugendo, yaba ari mu modoka y'indege cyangwa agenda n'amaguru.
Iyo Traore ari kugenda ahantu n'amaguru, iri tsinda rimurinda rikora ishusho imeze nka diyama. Ubundi Traore bakamushyiramo hagati, ari nako bacungana n'agakomye kose impande, bakamugota bya nyabyo ku buryo n'uwatera isasu byagurana ko ryamugeraho, cyane ko aba barinzi be akenshi uzasanga baba banambaye antibare. Mu kanya turaza kubikomozaho byihariye. Iyo agenda n'imodoka nabwo baba bamuri iruhande, ariko bakaba bahitamo kugenda n'imbunda nto za pistoli cyangwa submachine gun. Convoy Traore agendamo, abasesenguzi bavuga ko akenshi ashobora kuba zihinduranya, rimwe na rimwe iyo yajemo ntabari yatahamo, hagahindagurwa amasaha n'igihe kimenyerewe yagenderaga, byose ku mpamvu z'umutekano no kurengera amagara ya Traore. Mbere yuko tuvuga ku wundi mutwe ukaze cyane mu bwirinzi bwa Traore, reka tubanze tugaruke ku myambarire y'abarinzi be. Gusa mbere yuko dukomeza, nyamuneka niba wakunze iyi video wayiha like, kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Ikiganiro cyo kiracyakomeje. Mu kumureba inyuma nta bidasanzwe bindi uhita utahura. Gusa uhereye ku ngofero bambara, maske zipfuka isura kugera ku nkweto zabo, byose bifite icyo bisobanuye. Iyi myambaro bigizwe n'ubwirinzi budatoborwa n'isasu, ariko bihishe ku buryo wowe mu kubireba utapfa guhita ubitahura. Bakambara amadarubindi abafasha kwitegereza neza no kubarinda amaso. Rimwe na rimwe banambara maske ku mutwe cyangwa mu isura, nazo zidatoborwa n'urusasu. Iyo bazambaye mu isura ubona ko bisa n'ibiteye ubwoba, ariko ibi bikanumvikana kuko nabo bahora ahantu hateye ubwoba, aho baba bashobora kwibasirwa n'umwanzi isaha n'isaha. Naho indi myambaro nk'inkweto nabyo babihitamo bagendeye ku bwirinzi bakeneye. Iki kijuru ubona bambaye kiba gikozwe na antibare, bivuze ko kidatoborwa n'amasasu byoroshye. Ni kenshi uzabona Traore yambaye utwumvirizo mu matwi, gusa ntuzagire ngo abari kumva imiziki igezweho, ahubwo abari gutumanaho n'abarinzi be nabo baba batwambaye ku matwi, aho dukoresha ikoranabuhanga rya radio mu gutumanaho, ariko bo bakunze kwambara tumwe duto cyane tutaboneshwa ijisho, ubundi bagatumanaho biboroheye cyane. Uburyo ngo ujya gutera uburizara bw'ibanza. Uburinzi bwa Traore burya niwe buheraho we ubwe. Ushobora kuba waramubonye yambaye ikijire gisa n'igikanganye kubera ko usanzwe ukibona n'abasirikare bakomeye kandi bari mu bikorwa. Na Ibrahim nawe rero hari igihe ajya agaragara cyambaye cyitwa plate carrier. Iki kikaba kirinda ucyambaye kuba ibisasu byamuhitana byoroshye. Muri make ni nka antibare. Uretse ibi kandi, Traore nawe akaba ari indwanyi ikomeye cyane, aho bivugwa ko yaba yarigeze kubarizwa mu mutwe udasanzwe cyangwa special force yitwa Cobra, anayiyoboye. Uyu ukaba wari umutwe w'intarumikwa mu ngabo za Burkina Faso. Ibi ubwabyo rero bisigura neza urwego kizigenza nako Cpatain Ibrahim Traore yumvaho umutekano ukwiye nuko akwiye kuwucungirwa. Ushobora kuba wabimenye cyangwa utabimenye, ariko urwego rw'uburinzi nomero ya 3 mu kurinda umutekano wa Traore ni rya tsinda ryihariye twabonye rikorera mu bwiru riyobowe n'umuvandimwe wa Traore. Niyo mpamvu tugiye gukomereza ku rwego rwa 4. Urwego rwa 4 mu kurinda Ibrahim Traore ni urwego rw'ubutasi bukomeye. Abahanga mu gisirikare baravuga ngo mbere yo gutera ujye ubanza utate, kandi mu gihe utata nta uzapfa kugutera ngo agushobore. Muri Burkina Faso ho rero ibi babishyize ku rundi rwego, aho abanzi ba Traore bari indani mu gisirikare no mu gihugu, hanze hose nakubwira. Iyi niyo mpamvu bakoresha zimwe muri tekinike z'ubutasi zicanganye cyane, ziganjemo gutatana hagati y'abasirikare nyirizina ubwabo, amatsinda n'imitwe yabo, mu baturage indani no mu bikorwa by'ubucuruzi, hose ubutasi burimo. Ubutasi bwa Burkina Faso buzwi nka National Intelligence Agency, ANR mu mpine, bukaba bwarakizweho n'uwari Perezida Michel Kafando mu 2015 nyuma y'umugambi wo kumutera kude tutaragenze neza. Ubu butasi buza gukomezwa cyane n'uwamusimbuye Marc Christian Kabore. Ibrahim Traore akimara gufata ubutegetsi rero, iki kigo cy'ubutasi kiri mu byo yitayeho cyane kurusha ibindi, kikaba gikorera mu ngoro imwe niyo Perezida Traore akoreramo, ariko bagakora mu ibanga rihambaye cyane. Indi ntwara abo batasi bakoresha ni amakuru bwite y'abaturage, aho hafashwe amakuru azwi nka biometrics agizwe n'ibimenyetso by'umubiri nk'igikumwe, imboni, kimwe n'andi makuru yose yerekeye umuturage nk'aho abarizwa, akazi akora, umuryango we n'ibindi. Ibiborohera kugenzura buri muturage wese ahari n'ibyo arimo gukora bitabagoye, bityo wakijandika mu bibi ukaba watahurwa byoroshye. Uku niko basigaye bavumbura imipango myinshi yo kwivugana Traore, ariko itarashyira mu bikorwa
kubera iri banga. Uru rwego rw'ubutasi rwa Burkina Faso rukaba rufatiye runini umutekano wa Ibrahim cyane, aho bagiye baburizamo ibitero simusiga byari bigambiriye guhitana ubuzima bwe. Nk'ubwo mu mpera za 2023 bamwe mu basirikare bakuru barimo Lieutenant Colonel Boubacar Keita bapanze guhirika Traore, nyamara ntibari bazi ko ibiganiro byose bagiranaga by'uyu mugambi mubisha byumvirizwaga n'uru rwego rw'ubutasi, maze bamwe bahita batabwa muri yombi abandi barahunga. Uwo mugambi uburizwamo gutyo bigizwemo uruhare n'ubutasi. Undi mupango ukomeye cyane wanabaye Xmenya bose ugateza imyigaragambyo muri Afurika ni wari wateguye kuwa 16 Mata mu 2025, hakaza gukoreshwa inteka rihambaye itumanaho hagati y'ingabo n'ubutasi, birangira batahuye abo bagizi ba nabi bari guturuka Bija muri Côte d'Ivoire ngo bakaza gukoresha abasirikare basanzwe barinda Traore ngo aribo bamwikuriraho cyangwa ngo bamumeneshe. Iyi mapangu yabo yose ariko yatahuwe n'uru rwego rw'ubutasi hakiri kare cyane, iburizwamo ababigizemo uruhare bakanirwa urubakwiye. Aha rero ngira ngo urumva impamvu ubutasi bwiza ari inkingi nyamwamba kuri Traore. Mbere yuko dukomeza ariko nyamuneka niba wakunze iyi video ntibagirwe kuyiha like, kimwe no kushobora kuyisangiza inshuti zawe nazo zigasobanukirwa. Inkingi ya gatanu y'ubwirinzi bwa Traore ni igisirikare cy'igihugu cya Burkina Faso. Birumvikana kuko yagira abamurinda batyaye gute nawe akabindwanya ikaze, yewe hakiyongeraho n'ubutasi butyaye. Ibi byose ntibyahagarara imbere y'abajihadiste barakaye cyangwa bahora bashaka kumwivugana. Aha rero niho n'igisirikare gisanzwe kiziramo, aha akazi kacyo kibanze ari ukubungabunga ubusugire bwa Burkina Faso n'abaturage bayo, hakiyongeraho no kurinda umukuru w'igihugu, ahaba bahanahana amakuru na wa mutwe urinda Perezida hamwe n'inzego z'ubutasi, ubundi bakaburizamo bya bitero kabutindi bishaka kwivugana Perezida wabo. Dushingiye ku mibare ya Global Firepower Index, Burkina Faso ifite abasirikare bari mu kazi 12,000, bakagira indege za gisirikare 25, bakagira ibimodoka by'intambara 491, naho ingano y'amafaranga ashorwa mu gisirikare akaba ari miliyoni 81 z'amadolari. Burkina Faso ikabiza ku mwanya wa 31 mu kugira igisirikare gikomeye muri Afurika mu bihugu 38 biri kuri uru rutonde. Ngiki gisirikare gifasha mu kurinda Cpatain Ibrahim Traore n'ubukaka bwacyo. Urwego rwa gatandatu mu kurinda Traore ni umutwe w'abaturage yishyiriyeho abatoza igisirikare, arangije bahatamo amatwara ye baramuyoboka ku buryo no kumva avuzwe nabi gusa aba baba biteguye kurwana ku kiguzi icyo ari cyo cyose gishoboka. Bitwa Frontier for the Defense of the Homeland, FDP mu mpine y'Igifaransa. Aba bakaba bagizwe ahanini n'urubyiruko rw'abanyaburkina Faso, bakaba bashinzwe kurwanya uwo ari we wese washaka kugambanira ubuyobozi buriho icyarimwe ariko banirengera hato batamarwa n'ibitero by'abajihadiste. Muri make ni abarwanyi ba Traore Kabombo, bakaba bamwe mu bacengewe n'amatwara ye kurenza abandi bose, bakaba barahawe imyitozo n'intwaro zikenewe ngo basohoze ubu butumwa bashinzwe. Birumvikana ko rero niba n'abaturage basanzwe babyumva kimwe na Traore kuri uru rwego, wowe utapfa kubameneramo gutyo gusa ngo wivugane Perezida wabo. Ibi bagira urwego rw'ubwirinzi nomero ya 6 ku mutekano wa Cpatain Ibrahim Traore. Urwego rwa 7 rw'ubwirinzi ku mutekano wa Traore ni ikirahamwe ry'ibihugu biyoboye impinduramatwara yo kwigobotora bagashaka bwacyo mu burengerazuba. Ubwo ni Abafaransa, ihuriro ryabo baryise Alliance of Sahel States, AES mu mpine y'Igifaransa, rikaba rigizwe n'ibihugu bitatu ari byo Mali, Niger na Burkina Faso. Ibi bihugu ko ari bitatu bikaba bihuriye ku kuba byarabereyemo kudeta mu bihe bimwe, kandi zose zigamije kwirukana Abafaransa mu bihugu byabo. Ubutegetsi bw'ibi bihugu bukaba bukiri mu biganza by'abasirikare. Ibi bihugu rero nyuma yo guhabwa ibihano bikakaye n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ECOWAS kubera izi kudeta, aba bahisemo guhita bihuriza hamwe muri Nzeri mu 2023 maze bashinga ihuriro ryabo baryita Alliance of Sahel States. Kimwe mu byo rigamije akaba arimo gutabarana n'ubufatanye mu bya gisirikare. Ibi bihugu bikaba byarahisemo kwiyegereza Uburusiya nk'umufatanyabikorwa wabyo mushya, basezerera Amerika n'Abanyaburayi. Iyo turebye ku mbaraga za gisirikare n'ubundi turifashisha rwa rubuga rwa Global Firepower Index, turabona ko muri bya bihugu bitatu Mali ni yizi imbere ahiri ku mwanya wa 18 muri Afurika mu kugira igisirikare gikomeye. Niger ikaza kwa 25, naho Burkina Faso ikaza kwa 31 mu kugira igisirikare gikomeye hano ku mugabane wa Afurika. Wibuke ko ari itonde rigaragara ibihugu 38 gusa byo kuri uyu mugabane.
aha nta gushidikanya rero kwihuza kw'ibihugu bitatu bikomeye gutya mu mbaraga za gisirikare bisobanuye byinshi ku mutekano wa Traore, akabiri nayo mpamvu rufatwa nk'urwego rwa 7 mu kurinda Ibrahim Traore. Urwego twafata nk'urwa 8 mu kurinda Ibrahim Traore ni njye nawe n'abanyafrika muri rusange. Ibi byigaragaje neza kuwa 30 Mata mu 2025 aho mu bice byinshi by'uyu mugabane uhereye wa Gadogo muri Burkina Faso kugera Pretoria muri Afrika y'Epfo humvikanye amajwi y'abanyafrika batabarika bigaragambya basaba ko Afrika yose ikwiye guhaguruka ikarinda Ibrahim Traore, ikamukiza inzara z'Abafaransa, Amerika n'abandi bose bashaka kumutamo wakajwiga. Leave our son! Hello! USA! Leave our son! Hello! Leave our son! Akaba ari n'umunya Burkina Faso wagize ati mbere yo kwica Traore bazabanze bice n'abaturage ba Burkina Faso bose. Kandi nk'uko tubyibuka aba nabo twabonye ko bari mu nzego z'ubwirinzi za Traore, ni mu gihe Julius Marema we asanga kurinda Traore ari inshingano za buri munyafrika wese. The same United States which is furious at being cut off from the riches of Burkina Faso cannot tell us what to do. We stand with Cpatain Traore. We stand with Traore because we know that Traore stands for the unity of Africa. We are Traore and Traore is all of us. If they kill Traore, you must know they would have created another wound in the continent of Africa. We must defend him the same way we defend the unity of Africa. Muri make dore uko ubwirinzi bwa Traore bwose bupanze. Mbere na mbere bihera kuri Traore ubwe, ubwo ni rwo rwego rwa mbere. Urwego rwa kabiri rw'ubwirinzi bwe ni aba bodyguard bamurinda. Aba bakaba bamwe mu bizerwa cyane, bamwe bahabwa amafaranga yo kwica Traore bakabyanga, ahubwo ayo mafaranga bakayihera Traore. Hakaza gatsinda gato kayoboye n'umuvandimwe we Inusa Traore bakora nk'urwego rwa gatatu. Intasi kabombo za Burkina Faso zigakurikira ku mwanya wa 4. Hakaza igisirikare gikomeye cya Burkina Faso ubwo n'urwego rwa 5. Hagakurikiraho urubyiruko rwa Burkina Faso rwibumbiye mu mutwe wa VDP, uru rukaba urwego rwa 6 mu kurinda Traore. Naho urwego rwa 7 ni bya bihugu bitatu twabonye byihurije hamwe. Ku 8 tuhasanga Afrika yose muri rusange. Izi nzego cyangwa uburyo bwose tumaze kubona buhuriza hamwe intego ari ukurinda Cpatain Ibrahim Traore. Ese muri ubu buryo bwose uko ari 7 n'inyongezo ya 8 nubuho ubona buhambaye kandi buhamye, nubuho usanga buteguye neza ku buryo bushobora kurinda Traore burundu ntiyicwa. Nanone se nubuhe buryo mu bwo twavuze bugutangaje kurenza ubundi ukurikije uko wabyumvise? Muduhe ibitekerezo byanyu muri comment. Njyewe nitwa Mr Buda. Nyamuneka ntibagirwe gukora subscribe niba uri mucya kuri iyi channel. Ushaka gukomeza gusobanukirwa wareba iyi video iri kuri screen yawe nonaha, nayo ni nziza ndabizi urayikunda. Duhurire